Yede Kasee no eko eyensem foforo emu na president Eda Ghana National Association of Alternative Dispute Resolution ADR practitioners ewa Ghana ye Daniel Usu Kranten ene ne wode some to edwa se wo se adwumawura nom nyuma hodo no adwuma no ya kono de ma yene a yene wo mo ba bedi ensawoso no yenkwa ahoye hia mu anase yensankoto nipabonfo ensemu ntina wo se wo nyuma ya wo mo ye no wo mo ye niema betumi aboa ye na won so anya emfaso ewo adwuma yimu Adom TV Kasee etwaso Consumer Protection Agency akobi office foforo sa office no ebehwe ama Ghana for ehawa womo ewo ade a womo ekoto a womo nya ho hawo no womo etimi ede akọ ama womo aboom ama nkunimdi ayomo de abra womo ebie sa office foforo yi ahona president of Ghana National Association of ADR practitioners Daniel Usu Kranten ede efutuo ema enyumaku ewo Ghana ha se womo enhwese wono ebebo wono edwumafo ho eban ede free omanfo a womo ton niema enye papa Nitia ema businesses businesses papa entimi nkoso no ene se nipa a omonye no de omdia afra na de ebebu ama business na oboye papa no ani ada ho ne se their friend say ebe differential ene be kire say ye ukodwoma ye papa fo ni bone ne se woni e wo papa no entimi nso mu a ho ka ho mom no bia hu say yom de yen no yen ti se woni a ukoton ade eni ho no na wa hyela ka say wo ho na waton wa kwa say ebetima ye we ni na womo nipa sa no ka ho muam emom na no the best show the difference between womo and woni a enye no a differentiation on the market. Executive Director ono eneda Consumer Mediation and Arbitration Center ewo CPA Nana Premtobre Eduhine ekira Adom News mu die ntia wo mutu sa na moi edibie officer wo mo edebeboa omanfo yi me ka me bie ye file show na me yi complaint bi kire since the time he started here, especially from 2010 come any bebre enye akra ho so wo hwe ye ubie ye me bie ye Facebook the moment ababie na oben say complaint no obia de ne de basa nti edos ye and nti na ye ma we na abaye now a formal complaint section because ye say they be an say ye no oba ye ni a letter there be sisi ane de ye the mediators any arbitrators abeka ye ho say the ebe ye complaint section no ebe ye a formal procedure and then ne ho say ye handle complaints handle complaint because ye kasi ye the advocacy no any complaint ni aboma e na ma adwuma na ye den but sisi ane ye nya mediation arbitration center and complaint center ne de ye betima handle complaints ni ye in effective way and means say the ebe ya consumer no so be nya better satisfaction.